Do we want to eat poo? I don't want to eat poo. E kore te haunga tūtae e aukati i ngā kai hao, engari tērā pea ka pā te tūtae i te wai. We eat kai moana and they want to do that. Yeah, no, not Really? good. That's gross, yeah. They're disgusting. It'll ruin the place. They don't think about that, eh? The food. Yeah, that would just kill off all fishing and all activities for families near the ocean, and they won't want to visit it. There's no way you should be pumping it out to sea, not in this day and age. E tūhuratia ana e te kaunihera o Ōtautahi ki te papu i tētahi wahanga o te waipara ki tētahi paipa putanga moana, kua whakatūria kē. I puta te rongo kōrero i ngā rā i muri mai i te tuku a te Kaunihera Taiao o Waitaha i tētahi pānui whakatūpato. E ai ki a Jennifer Rochford, i whiwhi rātau i ngā amuamu mo te haunga, neke atu i te 4,500 i te marama kua hori. We need to act on behalf of the community. The abatement notice is the first step. So it's saying we need to stop it. I think it would be detrimental to everything for the Māori, but I would imagine bottom-dwelling species would be the fish that you would be catching 2 to 3 kilometres out to sea. And so they're likely to be in that discharge zone. We're waiting to hear some details about that one. We know that the City Council has lots of things that they're thinking about doing. E tuana hau ki waho i tētahi o ngā pūroto o te wastewater treatment plant o Ōtautahi. Ko tā te kaunihera o Ōtautahi, kua tino piki te oranga o ngā pūroto toru me te whā, engari mā te makariri o te ngahuru ka tino piki pea te haunga. I toro mātau ki te kaunihera o Ōtautahi mō rātau kōrero, engari kaori taia e rātau te wātea, aha kua tēnā i ki rātau ko te tuku i te waipara ki te moana, tētahi noa iho o ngā kōwhiringa. We need to get in there and investigate why is it happening and ensure that that long-term plan actually achieves compliance. We are absolutely aligned with the City Council and the community, everyone involved in this. Everyone wants the same outcome, and so we're all working together in our individual roles to make sure this community is supported in the long term. I te taurua mano rua te kaumātahi, i pāe nei taupuni whakatika waipara i te ahi. Kua tino kino te haunga tūtae mai tau awā. Ko tā te kaitiaki Taiao a Joseph Helen, aha kua tērā, e hara tēnei te ara tika. The scientists and the council say, well, the dilution effect by the time it reaches shore would be insignificant. Would they eat a bowl of soup that I dropped one little smidgen of my tūtae in it? No, they wouldn't. Why should we? What they need to do is spend the money, if they've got the money, to upgrade their infrastructure on sewage treatment. You make the mess, clean it, fix it up. Me tuku e te kaunihera o Ōtautahi he mahere whakahaere i raro i te pānui ki te Kaunihera Taiao o Waitaha ki te whakaiti i te tūraru haunga. Me tuku tēnei i mua i te 10 o Maihe. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.